Pundi ni video ngezeho mu kanya gatoya, ni video yo muri Tanzania aho uwayifashe yari yihishe ari mu cyumba, byagaragara ko nta hantu yari yihishe yayifatiraga mu kirahure, aho byagaragaraga ko ari abapolisi baje mu rugo rw'abantu, aho baje gufata bamwe mu bari bakuri imyigaragambye ariko babafashe mu buryo butari bwiza, babakurura hasi paka n'imodoka baza kuyiparika. Ariko igitangaje uruhande rw'iyo modoka hari hicaye abamama batatu, nta n'ikintu bibabwiye, ubona biyicariye bibereye mu mahoro. Ariko ibyo twavuze yuko atazahagarara paka ageze ku washoje cyangwa se ubateye ibi byose, biracyakomeje muri Tanzania. Ibintu byari byanjyanye aho mvuye byarimo gushaka ukuri kurengeje uko twagiye tubwira abantu baturage bitandukanye cyane. Yego, nagize umugisha wo kubona amakuru ashobora kuba nta wundi muntu mu Rwanda wari uyazi, n'abayazi baricecekeye. Buriya iriya myigaragambyo muri Tanzania bayifunze, kandi imihanda niyo bashyizemo bariyeri aho bita kuri Mikarati, inzira ifunga inzira ijya mu isoko rya Bijomba. Nufata inzira ijya ku isoko ukayifunga, ikirere kirafunze. Ni jenoside irimo inakorerwa abanyamurenge, ariko amahanga aracecetse. Ndahamagarira umunyamurenge aho ari hose mu isi, urabizi hari abari za Amerika, mu Burayi, za Canada n'ahandi hantu hatandukanye mu isi, ndabahamagara guhaguruka bagatabariza bene wabo ko inzira zafunzwe zo ku butaka, inzira zo mu kirere zafunzwe n'Abarundi. Igisirikare cy'u Burundi barimo bakorwa jenoside yo kwicishwa inzira cyangwa se starvation. Nta food aid, nta health assistance bari kubona, cyangwa se ibikenerwa mu buzima bari kubona. Ubu akakanya nta nubwo tuza kumenya ngo imibare y'abari upfa bicwa n'inzara ni iyihe. Reka nizere ko mumeze neza cyane mwe mudukurikirana kuri JB Rwanda ndetse no kuri Kutavuzwe. Brother, umeze ute? Meze neza cyane, wowe umeze ute? Ndaho. Abantu se weekend yayo imeze ite? Weekend ni nziza, urabona ko hakonje i Kigali. Umuntu udafite ikoti atabyibushye, adafite ibinure byinshi nkeka kagowe. Yego. Ubundi bajya bakunda kuvuga ngo ibinure ngo birashyushye. Ibi iyo ufite ibinure byinshi ntago wapfa gukonja. Sinzi niba ari byo? Nibyo, metabolisme izamura ubushyuhe mu gihe cya hari froid cya sakonje cyane. Yego. Noneho haba hashyushye cyane ukabira icyokere, ni vice versa nyine. Hakonje umubiri wawe ukora ubushyuhe, hashyuha hagakora nyine nanone ubushyuhe bugakorwa cyane. Ariko ushaka no gukora siporo cyane ugashyuha mu gihe nk'iki cy'ubukonje. Yego, mu gihe cy'ubukonje nyine ni ibintu usanga n'ubundi bisanzwe bibaho cyane. Dufite ikirere nk'icyo Musanze, dufite ikirere nk'icyo Musanze kabisa. No mu Budage bafite ikirere nk'iki ngiki. No mu Faransa. Nahoze ndiyo. Uvuyeyo? Hitwa gutanu baruri? Aho bita Munich. Munich. Ejo navuye Hanova ngewe. No nari abanyarwanda benshi. Abanyarwanda benshi tunabasuhuza. Babakene ariko. Babakene? Tunabasuhuza ariko tubabwira mu abantu bose ari mu Budage badukurikira cyane. Babwira ikidage gitoya cyane. Guten Nacht. Okay. Guten Tag. Vielen Dank. Ishiribidish. Reka twizere ko abantu dukurikirana iyo bameze neza cyane. Bameze neza, batameze neza baza kubyanika ture niba twabavura cyangwa tubajyana kwa muganga. Harabona abanywanyi n'ikiranga se kujya hari indera bisaba iki? Yego. Ntago twabakorera campaign bazaze batwishyure tubivuge, ariko umunyarwanda yajya nabonye abantu banditse ngo koko nanyu ushaka kuba ndwaye ngo nasabye iki kugira ngo nge ubwate, ariko ntago mitere by the ikora ni kubona prive nyine. Yego. Ariko bakwiye kwigisha bakora mu nambaga kuko abanyarwanda bashaka kuba barwaye ari benshi bakaba batazi uburyo bakwivuza amahari. Yego.
nibarebe ibitaro bibegereye kuko kenshi uzarebe iyo ukunda gutaka umutwe cyane barakohereza nzi abantu benshi bohereje Ndera bataka umutwe yego iyo ukunda kurwara umutwe cyane pe kuryo babwira ati umutwe wanjye uri kundira aha nkumvura aha akenshi bakunda kohereza Ndera katwigendere rero pundi ni video ngezeho mu kanya gatoya ni video yo muri Tanzania aho uwayifashe yari yihishe ari mu cyumba byagaragara ko nta yari yihishe yayifatiraga mu kirahure aho byagaragaraga ko ari abapolisi baje mu rugo rw'abantu aho baje gufata bamwe mu bari bakuriye imyigaragambye ariko babafashe mu buryo butari bwiza babakurura hasi baka n'imodoka baza kuyiparika ariko igitangaje uruhande rw'iyo modoka hari hicaye abamama batatu nta n'ikintu bibabwiye ubona biyicariye bibereye mu mahoro ariko ibyo twavuze yuko atazahagarara paka ageze ku washoje cyangwa se ubateye ibi byose biracyakomeje muri Tanzania. Ibintu byari byanjyanye aho mvuye byarimo gushaka ukuri kurengeje uko twagiye tubwira abantu baturage bitandukanye cyane. Yego. Nagize umugisha wo kubona amakuru ashobora kuba nta wundi muntu mu Rwanda waruyazi n'abayazi bari cicekeye. Buriya iriya myigaragambyo muri Tanzania yari umugambi w'abazungu bashaka guhungabanya ubutegetsi bwa Tanzania n'amahoro ya Tanzania muri myaka 64 none bakifashisha Tanzania nko kudestabiliza cyase gutesha kuburizamo igikorwa cy'amatora hakaba kavuyo none ubutegetsi bw'igihugu bukabura control bwabura control hakabaho kugisike gifata ubutegetsi hagashya none kuko Tanzania buriya ni nka hari cyo gihugu wavuga ko ari cyo kimaze igihe muri kano kanya namivuzeho gifite amahoro ariko nanone cyananiye umunyamerika n'umunyaburayi kuri control ku buryo ufite Tanzania ufite Burundi ufite Kongo ufite za Zambia ufite Kenya ufite kano karere wabuga afite kuko ibihugu bindi biri muri South Africa bifite abo bikorera bifite aba guardian cyangwa se ababye bamwe batisimu ariko Tanzania yanze kumisa kamwe iracyari police na pro America gice kimwe bakeza abarusiya ikindi gice bagakeza abanyamerika kandi umunyamerika ashaka kuba furu kapitalisme n'umunyaburayi nyine ntago bashaka ira politique ya siasa ya jamii rero umwaka utambutse nibwo habayeho k'abazungu begera Chadema baravuga bati turashaka ko haba kavuyo mu gihe cy'amatora noneho Tanzania ikaba kavuyo mwebwe twabashyira niyo mutajya ku butegetsi ariko tukabacamo bikaba kavuyo tukovatinga tugafata igihugu gucara tunaniye Tanzania ifite ubutasi buhambaye cyane igisike cyaho kimusika ifite ubutasi bo banakoresha za application nagiye nkubwira bawiza muri telefone wowe witwa Tunduriso wavugana n'umuzungu runaka akakubwira ibyo uzakora Tanzania gahita bibona we John Heke vice chairman wa Chadema wavugana n'umunyaburayi ibyo muzakora mu gihe cy'amatora gahita bibona noneho Tanzania isigaye cyo kibona yuko hari abazungu bashaka kudestabiliza igihugu mu gihe cy'amatora mu kwezi kwa kane nibwo Tunduriso yafunzwe ku itariki 9 z'ukwa kane ariko afungwa atari uko ari umuntu watangaje ibyo kuvuga ngo butuzigaragambye ahubwo bari baregeranje ibimenyetso byerekana ko bashaka gufata Tanzania bakayigira umuyonga nkuko byagiye ba muri za Libya nkuko byagiye ba mu bindi bihugu abazungu bagiye bangiza ibihugu noneho bakagaruka baje gufasha no kuriya mama y'inijo no gutegeka uko bishakiye kuko ntabwo umuzungano yicaye yifuza ko umunyafrika ari batatu bavuga amahoro bavuga iterambere barashaka ko bagaragaza muri kwicana nyine abo bakaza baje kubafasha Tunduriso atabwa muri yombi bakora ipezo basanga na John Heke umwongeje nawe yari muri umugambi buriya hamaze gufungwa abantu benshi bo muri Chadema nk'ubu ngubu witwa John Heke wegesa we yamaze gushinjwa kugamba ubuterrorist yego nukuvuga ngo ibyo muri make ni ikihebe ibyo mubona ubu bari kushinja bariya ntagaruko bije kano kanya ni ipereza ryakozwe kuva mu mwaka washize noneho bagenda bare biganiro bagenda bare inama zabaye bano nigeze bavuga ko muri bano bigaragambyaga hari abari imbere bishyuwe n'abanyaburayi n'abanyamerika noneho bakaba bafite umugambi wo kugumura abandi urubyiruko rw'imburamukoro rudafite icyo rukora rumwe bazangigira zibagagaze noneho abo nabo bamwe bari kwicwa abandi barafunzwe muri Chadema naza kureba kuri social media zabo buri munsi bandika ngo uyu muntu wacu waburi urengero muri habuze abantu benshi baburi urengero kubera yuko bagiranye ibiganiro n'abanyaburayi byo kudestabiliza igihugu mu gihe cy'amatora ariko bitwaje opposition uraza kureba abadepite banditse bari b'abanyaburayi ngo muri Tanzania hakenewe reforme ngo muri Tanzania hakenewe demokarasi Tanzania imaze imyaka 34 ifite demokarasi ifite amahoro ariko umuzungu arakubwira ngo hakenewe impindura amatwara hakenewe impinduka agaca mu batavuga rumwe na Samia bano bantu bose rona rero izo video uri kubona bari kujya gusanga
abantu mu ngo bakabica bakabarasa byarabaye mu gihe muri cya campaign ko hari abantu bigaragambije noneho polisi n'igisirikare bakajya baza mu maduka y'abantu bakafata CCTV amashusho ari muri za kamera bakareba footage z'abantu barashwe bakazisiba ubu ngubu noneho hagezweho ko polisi iri kujya mu bitaro byo muri za Tanzania ahantu byuzuye abantu baguyemo bagafata imibiri y'abapfuye bakabajyana kubashyingura kugira ngo imibare ibe mike cyane ariko ubu mu byaro no mu miji n'ahantu hose za Dodoma za Dar es Salaam za Mbeya n'ahandi atandukanye noneho wa mutuna kubwo wa gisirikare wamaze kuba watozwa neza cyane bari kugenda bagasanga umuntu wese bafite amakuru babonye mu iperereza ryabo ko yari afite umugambi wo kugira n'abutegetsi no guteza akavuyo bakamwica arizo video uri kubona impamvu uwo umuntu afashe video ari mu idirishya nuko bababwiye ko umuntu uzasakaza no mashusho ni icyaha ubugambanyi gare gaticho ijyano cyo gupfa so bivuze ngo Tanzania abantu ntago bamenye impamvu yiri amyigaragambyo n'impamvu ubungu buriya Samia yarahiye ku munsi kuri 3 batangaje amatora ye kuri 2 wari umugambi wo kugira ngo arahire vuba noneho babazungu bashaka ko igihugu kibamo akavuyo basebe kuko Tanzania yarabonye amakuru haje ko bafite umugambi wo guca mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bagateza akavuyo mu gihugu bitwaje ngo nta demokarasi ngo amatora agenze nabi then Samia barapanga bavuga ati lahira vuba witegereza iminsi batumira inkoramutima za Tanzania wabonye ko hagiye witwa Evariste ndaza kubaza impamvu ari bo babashe yego CNDD n'umwana wa CCM CNDD buri abafashe ubutegetsi bavuye muri Tanzania Burundi umubyeyi wabwo ni Tanzania CCM iyo cyose bahamagaye rero umupeza w'u Burundi yitaba kare yaranaharaye buryo we yaraye muri Tanzania niyo mpamvu abonye yagiye yihuse cyane burya CCM na CNDD FDD ni nk'impanga CCM niyo itunze CNDD FDD ubwo Burundi niyo mpamvu ubona ko bugomba kuba buri hafi ya Tanzania cyane Zambia yoherejwe na Joao Lourenço wo muri Angola uri muri SADC yabwiye ati Zambia nayo burya iri hafi cyane n'imbibi na Tanzania ariko boherejwe na Joao Lourenço Samia yarayigitaraganya kugira ngo bakomeze bahige umuntu wese babonye ibimenyetso ko yarafite gahunda yo guhungabanya igihugu bari kubica nta n'imanza zindi zihari rwose bari kubica barabarasa rwose ku mugaragaro ariko abandi bo barashwe mu gihe cyo kwigaragambya kuko harimo abajene ibihumbi bigera mu 8 bari barishyuwe amafaranga menshi yo kugumura abandi mu myigaragambyo bamwe babonaga imbere bamwe babonaga bavuza induru bari barahawe amafaranga angahe bagiye bahizumbi $1 buri muntu $1 ku munsi kumuyego $1 ku munsi buri miliyoni hafi 3 z'amanyarwanda ku munsi uko imyigaragambyo yari kugenda ifata intera niko bari guhabwa amafaranga menshi cyane ariko ba mastermind bo batundirisu aba John Heke bo bahawe akayabo k'amafaranga menshi kuko bari muri Chadema kugira ngo bagume urubyiruko noneho bateza akavuyo umuzungu aze yangize Tanzania ababonye kano karere kuko yari yarabuze uko kwinjira Tanzania icyo gihugu cyananiye abazungu mu karere ukiraho ngaho ntago habayeho uburangare bwa intelligence ya Samia kuki byagezaho bigera hangaha nyine habaye iki kugira ngo ntabitahure mbere iperereza riratinda cyane ni ibintu byabaye umwaka ushize babanza guca muri Kenya biswa habaye imyigaragambyo y'abajeni Z yego nawo wari umugambi wa bamwe mu banyakenya bagambanye kugira ngo berekane ko muri Kenya habaye imyigaragambyo badashaka uriya muntu noneho bazave muri Kenya batake Tanzania bave Tanzania bajya Uganda noneho guhera Kenya bagira ngo bategura abantu mu mutwe muri South Africa ko imyigaragambyo y'abajeni Z hari kandi ishoboka nta cyayitangira noneho muri Kenya ubonye ko yahise hoshwa abanyakenya bamwe uribuka ko baje muri Tanzania bagafatirwa ku kigo cy'indege bagafungwa abandi bakadipotingwa bari baje guhungabanya bari no mu bishyuwe bigize aba activist abandi bigize harabahafatiwe barafashwe bigize aba activist bigize ngo waje kumva urubanza rwa Tundurisu bari barabonye amakuru ko bagambanye n'abazungu mu kuza guhungabanya umutekano wa Tanzania uravuga ngo baratinze ntago iperereza ryatinze kuko Tundurisu yafunzwe mu kwa 4 amatora ari mu kwa 10 ubwo ni umuyobozi wa Chadema no gombaga kuba yahangana na Samia mu kwa 4 ntago batinze cyane kuko iperereza rigomba gukorwa ariko kanashaka cause immediate kuri Tundurisu nuko yavuze ngo
tuzigaragambya ku munsi w'amatora bari bamufite amakuru ko ashaka guteza akavuyo mu gihugu yifashije ishyaka rye n'urubyiruko n'abandi bantu bose afitemo influence ariko barabuze koze immediate ituma bavuga ati reko dute muri yombi tundura isu hakiri kare kumufunga mu kwa 4 amatora ari mu kwa 10 urumva ni kare uko byagenda kose ntago bakirerewe ahubwo bagomba kubanza kumakinga sure ko nyine ibimenyetso bihari nawe rero bitabigaragaza ko kuko ari mu mugambi bagashaka bakiyo kwangiza amahoro y'abanyatanzania aravuga ngo tuzigaragambye ngo no reform no election hatabaye impinduka nta matora azabaho byari bihagiriye ko leta itimufunga ikamushinja nyine ubugambanya azabonana ku itariki 10 ni kuwa mbere nibwo azitaba urukiko rukuru rw'i Dar es Salaam akaburana kuri ibyo yarabihakana byose ariko icyari giye no kuza mu mugambi wo kubuza amahoro abanyatanzania wateguye n'abazungu icyo gihe cyose pundi ukira aho ngaho hari bivugwa ko abapolisi bari kugenda bakafata imirambo mu bitaro imwe bakajya kuyishyingura kugira ngo basibanganye ibimenyetso ndetse shusho yafashwe n'amakamera amwe namwe ku mihanda ndetse n'andi makamera bagategekwa kuyasiba ese ubwo ntabwo ubwo bwaba ari ubwicanyi ndengakamere buri kubera muri Tanzania ni uburyo bwiza bwo gusibanganya ibimenyetso no kwima ijambo ya miryango mpuzamahanga kuko Chadema iherutse kwandikira ICC na UN Loni isaba ko bagenza Samia akaba yatabwa muri yombi urumva iyo abantu bageze ubwo bigaragambye bakabacubya bagateza umutekano muke bikababusa none bakageza ubwo bavuga ngo ICC urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera ni irahe basabye ko bakurikirana Samia ku byaha ngo byabereye mu myigaragambye nta kindi kintu nawe ari we wakora mu gihe ubona abantu bacuze umugambi wo kuza abanyagihugu amahoro bitwaje ko bishyuwe n'abazungu n'abagashaka bo bake badashaka ko Tanzania itekana imyaka 64 unabaze muri Afrika by the way kuva twabona ubwigenge cyo gihugu kimaze igihe gifite amahoro cyo na Ghana nicyo gihugu ubona ko cyari cyaramaze kuba na Senegal by the way hari ibihugu ubona muri Afrika nako byamaze kuba ibinyamahoro pe bibayeho neza ari ibinyamahoro nta batazi ikintu cyitwa rwaserera kujya guhiga imibiri mu bitaro nukugira ngo hatazabaho raporo za ya miryango mpuzamahanga yigira kiyana uburenganzira bwa muntu igaragaza ngo dore polisi n'iseka na leta ya Samia barasha abantu ku mugaragaro ngo imibiri ngiyi iyo umuntu atagushakira neza nawe umwima ibimenyetso bimenyetso bataramutse babihishe iyi miryango mpuzamahanga abazungu bari guca mu nteko z'uburayi z'abadepite bakanika ngo nta matora yabaye ngo ntiyabaye muri fair and ngo ntiyabaye mu mucyo free and fair bakakwereka ibintu bitandukanye cyane igisike kigomba kwereka ko gifite ubwenge burenze namwe ubwanyu kuko hano umuzungu kuri battlefield cyase kuri Shando Bataille yaratsinzwe gutsindwa kwe rero umunyatanzania agomba kumuhashya paka na cya gikoresho uwo muntu wigaragambyaga yishyuwe uwo ntaga kundi igihugu by the way kuvuga ngo rero umuntu ntaga kwiriye kuhabwa respect uko ntaga ari si patriote ntago ari mwana inshi uharanira iterambere ry'igihugu n'umugambanyi ushaka kubuza abanyagihugu amahoro niyo mpamvu polisi n'igisebe bagomba gukoresha ibishoboka byose bagasimenyetso mu kwima amakuru babazungu bashaka gusenya Tanzania mu myaka 30 nifite amahoro n'ubwigenge n'umutekano ari n'ikicaro cy'amahoro muri aka karere amasezerano menshi asinyirwa muri Arusha Tanzania iri mu bihugu bifite ibisikare bikomeye cyane Tanzania iri mu bihugu bigaragaza iterambere iri mu bihugu byigize iri mu bihugu bifunga umutwe cyane ku bazungu Magufuli buka ko yari yanze ibintu bya Covid n'inkingo Samia yajyaga avuga ngo abantu bikinyiza ariko nibi bitegeko ntago umuzungu yifuza ko umunyafrika yigenga agira imbaraga anifatira ibyemezo ahora ashaka igihe cyose cyatuma umupfukamira nyine so witwa Jakaya Kikwete buri gihe usanga ameze nkaho yihishe mu gicucucucu cya Samia ese ni urukundo ari kumuryarya ari inyuma y'iyi myigaragambyo ubundi Jakaya mariye iki Samia Jakaya niwe wagize ari kugira ngo Samia afate ku butegetsi nyuma yuko Magufuli atabarutse gitaraganya muri 2021 then Samia ajya ku butegetsi kuko itegeko nshinga ryemera ko vice president ari ufata ubutegetsi mu gihe president apfuye ariko Jakaya Kikwete niwe muntu usa nkaho akoreramo Samia ni nawe ushobora gufata umwuka avuga ko ari miriwari yundi umwe yibona mu wundi ariko Samia akaba ari gukora mu mategeko n'amabwiriza ya Kikwete Kikwete nawe yahawe igihembo cyuko niwe ushinzwe imitungo muri Tanzania kugurisha ku banyamahanga Tanzania buri ifite bamwe mu bakire bafite ijambo bashiraho umuntu bashaka muri CCM rero niwe ubungubu nimero ya mbere ufite imitungo ya Tanzania akayigurisha n'abanyamahanga akabahereza amasoko muri export na import uwo muntu rero nabo banyatanzania bakire bishyize hamwe muri CCM nibo bantu bagira ijambo kugira ngo perezida akomeza yobora ryo mpamvu na Samia yarahiye igitaraganya gisikaye kimuriho polisi muriho nta kibazo afite arakomeza
arakomeza arayobora amajwi yego yarayibye mwarayibonye amavudo mwarayibonye y'amajwi y'abantu barimo batora Samia bamutora bakayiba nta kibazo cyabayeho urabona uburyo bari gufunga batavuga rumwe na system ba Tunduriso ba John Wegesa Heke n'abandi batandukanye cyane bagiye bafunga abandi baburi urengero Kikwete ari gukoresha Samia ku iturufu y'ubutegetsi nanone ariko kugira ngo arengere inyungu za group of elite cyangwa se agatsiko k'abakire bo muri Tanzania bafite ijambo ryo muri CCM bagena ibyo bashaka Kikwete niwe muntu ufite mu masoko afite iryo jambo ariko akabashyira imbere Samia nk'umuntu umuri hafi urabona mukorera Kikwete yarahari kandi abandi bapiza ntago bari bahari ba Hassan Mwenye ntago bari bahari n'abandi Mukapa ntiyarahari bivuze ngo rero nureba neza urasanga Kikwete we ari mu nyungu ze ariko nanone Samia akaba ari mu nyungu z'uko arinzwe n'abago bafite ijambo n'amafaranga muri Tanzania ntago yari kuba ino manda ntiyari kuyitsinda yaza kwa dafite abagabo ariko nanone bakaba bamukoresha nk'igikoresho kugira ngo bakomeze bacuruza abona amafaranga bakomeze bagenge CCM cyama cha mapinduzi nyine yego so hari abanyakenya mu mishize bagaragaye bari ku mupaka bari gusaba igipolisi cya Kenya ati mwatuba bari mu kaduhuru hushya tukajya kwigaragambya ndetse na mbere uribuka kari bamwe bafunzwe binjira ngo bari bagiye gukurikirana urubanza binjira yego binjira muri Kenya kandi bahita bafungwa abanyakenya bo ni gatiki ko mbona ibintu by'imyigaragambyo wagira ngo nibyo bize muri segonderi Abanyakenya barimo uwahoze ari ni Chief Justice umuntu wari ushinzwe yari Minisitiri w'Ubutabera muri Kenya hakaba wari umushinjacyaha muri Kenya hakaba n'umunyamategeko witwa Arua ni batatu bari baragambanye n'abazungu noneho bo bari no mu batubwira imyigaragambyo ya Genocide muri Kenya ariko ari nko kugira ngo bereke Tanzania kigoma kwitegura na Uganda kigoma kwitegura imyigaragambyo ya Genocide umuzungu ine hari ibintu abayarambiwe ariko agaca mu bantu bitwa abapoza cyangwa se opposition parties bakari banyuramo bari abanyakenya baje muri Tanzania yari amaze kubona makuru ko hari group of some Kenyans who are working with Western kugira ngo basenye ubumwe n'amahoro ya Tanzania no bangize n'amahoro ya Tanzania bashatse guca ku kibuga cy'indege kugira ngo baze bigiza aba human activist Tanzania ko ifite utasi buhambaye ikoresha ya application za Pegasus zo koza muri telefone z'abantu baba activist aba journalist aba oppositionist bakari biganiro mu njyana n'aba Western bari barayibonye ko banyuze muri Kenya kugira ngo abanyakenya baze nk'abantu baje guharanira amahoro muri Tanzania Tanzania ibona kare bageze kuri migration aho batereshamo kashe muri passport zabo Tanzania babwiye ngo ntimurengaha babafungiye kuri ku kibuga cy'indege gito cyane nyuma bahita basubiza muri Kenya barabadipotinga yego Samia yafashe ijambo aravuga ngo hari abanyamahanga bari gushaka kudestabilize igihugu cyacu ko ntituzabyihangane ni nka gasopo yarimo baheza kuri raporo yakire y'ubutasi bwa Tanzania yisike cya Tanzania ivuga ngo hari abanyakenya bakoranye na Chadema banakorana n'aba Western bashaka kwangiza ubutegetsi bwacu n'amahoro yacu kugira ngo bahinzira umuzungu tumaze imyaka 34 twariyamye dufite amahoro yacu ntabwo ari uko Kenya bari bakunze Tanzania suko bakunze Tunduriso ahubwo bari ibikoresho baranishywe akayabo hari raporo nahoze mbona zivuga ko bamwe muri 200,000 $200 kugira ngo baze batange ku banyatanzania ntihabeho direct payment hagati y'umuzungu n'umunyatanzania ubwo bice ku banyakenya ba activist nubwo buryo byari byaragenze ariko Samia n'igisika cya Tanzania tunagishimira cyane kuba cyaragerageje gushakisha amakuru kare kikaburizamo uwo mugambi Tanzania iza kuramuka ibuza amahoro muri aka karere kari kuba karimo akavuyo kadafite uko kangana yego pundi none se hari bamwe batangiye kubihuza ko hagiye kubayo muri Tanzania hagiye kubayo iyica rubozo cyangwa se guhitana abantu benshi ibi byo nta cyashabiri busigire Madame Samia nubwo ari kuyobyura nubwo ari kuzibanganya ibimenyetso byose ariko ubiza arabize biri kuhabera ntabwo icyasha muri politike buriya kireba ibyo wakoze kireba ibyo amara abanyagihugu benshi Tanzania ituwe na miliyoni 70 n'abantu 100,000 abigaragambyaga bose hamwe n'ibihumbi 80 ntibanageze ku 100,000 abishywe n'aba Western kugira ngo bateze umutekano muke ntabwo barenze 8,000 none bagenda bagumura abandi kuri front line mu mihanda no mu social media n'ibiki byose rero icyasha ku munyapolitike nuko manda ye atayiyobora nuko yatsindwa amatora suko yaharanira suko yango gwana uburenganzira bw'abanyagihugu aka kanya mu myaka 5 Samia agiye kuyobora naharanira ubumwe bw'abanyagihugu agaharanira iterambere ry'abanyagihugu akagiza kubyo
sisemu yemerera abanyagihugu by'iterambere kuko agiye kubaka marina amasitade bagiye kuyubaka hari imishinga myinshi afite nayishyira mu bikorwa ntabwo abantu bake b'insoresore zakoreshejwe n'abazungu aribo bazarikana ngo ni icyasho ya muri politiki ureba abantu benshi bamariye iki bakeya bari gukoreshwa bihorere ujyane nabo mugendana kuko ntabwo waneza abantu bose ntabwo yari kwemera ko igihugu gihinduka umuyonga kugira ngo aramire yari kubaramira iki itegeko nshinga rimusaba kurinda igihugu n'abanyagihugu n'umutekano usugire bw'abanyagihugu then umuzungu araje ashatse gufata igihugu aginduye umuyonga n'umwanda wowe ugomba nawe gukora attaque iri defensive yes ubwicanyi ntabwo bwabura kuzibinganya ibyo mitsi ntabwo byabura kuko nanone wa muntu uri kuguzana imyigaragambyo nawe yerekanye ko ngo udakunzwe kandi nta demokarasi ihari urumva ni administration ku ruhande rwo kurwana uri kwerekana yuko mu gihugu cyawe ushaka amahoro wa muzungu ari mara yakubuza ugomba gukora iki ugomba kwitabara yego so pundi ariko turetse urubyiruko ruri kwigaragambya wenda muri Tanzania ukurikije abaturage baho ba comment zabo batanga ayobora neza Samia imibare yerekana ko Samia mu myaka inamaze ku butegetsi yazamuye ikigero cy'ubukungu bw'igihugu 5.2% ubukungu bwarazamutse bwa Tanzania wa stable Tanzania ni middle income country Tanzania murandasi igerwa ku gihe cya 86% urubyiruko rwo muri Tanzania bashyiriweho ikigega cyo guhabwa inguzanyo nta koraturo cyangwa nta loan yego bavuguruye ibyambu byari bihari bavugura ikibuga cy'indege hari SGR hari umuyoboro umuhanda wa gari ya moshi uri muri uba kugiye kurangira ni umushinga mugari cyane hirya y'ibyo Samia yari yaravuguruye international nations ubanye n'amahanga bw'ibihugu bimwegere no muri Middle East no muri Europe ntabwo uzasanga umuperezida numwe mwisi abaturage bose bakunda nta ubaho nta nuzabaho mwisi ariko imibare ivuga iki kuri Firidi niba ubukungu bw'igihugu buri gutera imbere urubyiruko rwa Tanzania ntabwo wigeze ubona mu bantu bigaragambye ngo yakora abashomeri cy'abakennye se oya baravuga ngo hatutaki Samia ntabwo dushaka ibyo gusa nyine ese si bari kumuziza ko umugore kashonje se iby'ubugore nako kaza musibye ko muri leadership ntabwo tureba kuri gender tureba iki umuntu ashoboye icyo ashoboye kirahari yego ibyo kuba ari umugore ntago ari trufu yakoresha kubera ko no kuba ari umugore byakabaye yari amahirwe ko babona nk'umunyampuhwe kandi nk'umuntu ko kuzareba inyungu zaba kuko buriya mubyeyi agira umumama imwe kurusha umupapa ariko impamvu ubona iriya myigaragambye bari abajene bake suko ari abashomeri ubushomeri bwo muri Tanzania muri 71 ni 9% n'abantu bake Tanzania gukora birashoboka ibyambu byabo bihereza muri Tanzania mu bukungu bwabo ni igihugu kibayo nka muri Aziya nta munyamahanga ukora business atayanikishe ku munyagihugu yego ndakumenyesha ko abanyatanzania wowe ujya nugafungura business ku cyambu ya logistics ariko ugariza imigabane umunyatanzania akabaho ntacyo yakoze igihugu nk'icyo umurengo uragera abantu bakigaragambya bagakoreshwa n'abazungu bakakwereka koko kukenera reform muri election ukeneye ni wa murengo usiga inzara kubera ko ubu muri Libya yabaye umuyonga Kadafageri abasore b'insoresore badafite akazi ntibabarongozaga bakabashingira bakabaha inzu ubu se ntihabaye umuyonga na Tanzania nibyo umuzungu yashaka kuyikorera nibyo na hano mu Rwanda umuzungu yashaka gukora 2-3 batora itegeko nshinga ahangaha nganira na Rutayisire Antoine yarambwiye ngo umuzungu arababwiye ngo mushyiremo kwemera gushyingirana ko baryamana n'abo igitsina barababwira ngo igihugu ni icyacu ntabwo ari icyanyu ntabyo dushyiramo umuzungu arababwira ngo turabaha inkunga ni mu bishyiramo baramuhakanira ni kenshi amatora aba mu bihugu byo muri Afurika umuzungu akerekana ko umuperezida uriho abangamiye abanyagihugu nano bigiye bugibone imitero perezida Paul Kagame bamutera bavuga ngo umaze ikintu cyane ku butegetsi ngo abaturage baragukunda cyane ngo noneho ngo tuzava ku butegetsi ryari igeze kuvuga ngo iki kibazo yarambiwe kugisubiza kuko bamubaza buri munsi ntago umuzungu azaza kubwire ngo ariko se ufite uwe mushinga mu mutwe ngo amafaranga ukora utera imbere araza kuvuga ngo ariko perezida wamaze igihe akakuvuga ngo ariko urebye ngo muri abajene ngo mwayobora uriya muntu mukamura muri Uganda niko biri kugenda barimo barabwira abajene ko Museveni ngo arambiranye imyaka 39 ku butegetsi umuzungu nagaza kubwira ngo noneho rero kamwereke urabona wowe ufite ubwenge bwo gukora business ugakira mpereza umushinga ngo uhe $20,000 utera imbere uteze imbere bene wanyu cyaro kiwanyu giha amazi ugiye amashanyarazi ushyiremo amashuri oya ashyiremo uruganda arakubwira ngo big man jya kwigaragambya uvana ubutegetsi bw'iwanyu tugufashe ibyo actually ntago ibyo ari byo wowe ukeneye amafaranga no kubona gutera imbere rero ibyo bintu
byo muri Tanzania ni umugambi ariko ntago Tanzania bizakunda, bafite ubutasi buhambaye, barabizi neza ko ari igihugu kibayeho kubera kigize reba iterambere rya Samia. Rega nureba imyigaragambyo iri kuba nta muntu wakubwiye ngo we are jobless ngo inzara, nta muntu wabwiye kashonje, nta uhari. Baravuga ngo hatutaki Samia pwe, nta mpamvu nyine bafite igaragara. Niyo mpamvu rero Tanzania itemera kwihanganira izo muramukoro zishyuwe n'abazungu kugira ngo zangize umutekano w'igihugu. Ariko nabonye ngo abanyamurenge nabo bakamejeje bati ibi ntago bishoboka, abanyamurenge barimo kwigaragambya. Sinzi ikintu cyaduteye muri Afrika, turava Tanzania tukajya Kongo, tukajya Kenya, tukajya Uganda, imyigaragambyo. Ariko bo ndabashimira ko bigaragambye mu mahoro, bigaragambye mu mahoro, bafite ibyapa byanditsemo peace and reconciliation, kugira amahoro n'ubumwe, ntabwo bari gusenya ikintu kimwe basenya. Ni imyigaragambyo yabaye kuri enye z'uku kwezi turimo kwa 10/2025, yateguwe n'abayobozi b'amasosiyete civile n'abayobozi b'amatsinda ndetse n'abakuru mu banyamurenge mu gace ka Minembwe. Ubwo abantu bashobora kuba ari ubwa mbere bayumvishe, ni kimwe mu gice kiba muri teritwari ya Fizi, nicyo cyo mu banyamurenge burya, ahubwo kino twe n'abanyamurenge gusa, kaba muri teritwari ya Fizi, ariko ikaba mu ntara ya Kivu, iba mu ntara ya ni muri ndimo ndareba muri teritwari ya Fizi, ikaba ikora kuri Mwenga na Uvira. Then cyane n'abanyamurenge bakaba baturanye n'andi moko y'abanyekongo babamereye nabi cyane. Ayo moko harimo abafurero, ababembe, abanyintu n'abashi. Hanyuma rero iyi ntara irimo kano gace ka Minembwe, ibibazo byatangiye bimaze imyaka 8, byatangiye na 17 nibwo igihe igisirikare cy'u Burundi cyajyaga kurwanya Red Tabara. Bavuye mu Burundi bavuga ko agiye kurwanya Red Tabara. Red Tabara ya Alexis Sinduhije noneho na FNL ya Aloys Nzabampema. Abarundi bagezeyo bahindura mission yo kurwanya Red Tabara na FNL ya Aloys Nzabampema, ahubwo barwanya abanyamurenge guhera na 17 kugeza imyaka 8 yarashyira abanyamurenge baraswaho umunsi ku munsi, nta mahoro bazi. Kuvuga ngo tugiye noneho kwigaragambya byatewe nuko inzira zo mu kirere agace kabo bahahiranagamo n'ibice birimo Baraka Uvira, Minembwe Fizi, Minembwe Rurenge, Minembwe Ndundu Uvira, imihanda bayifunze, kandi imihanda niyo bashyizemo bariyeri aho bita kuri Mikarati, inzira ifunga inzira ijya mu isoko rya Bijomba. Nufata inzira ijya ku isoko ukayifunga, ikirere kirafunze. Ni jenoside irimo inakorerwa abanyamurenge, ariko amahanga aracecetse. Ndahamagarira umunyamurenge ahari hose mu isi, urabizi hari abari za Amerika, mu Burayi, za Canada n'andi hantu hatandukanye mu isi, ndabahamagara guhaguruka bagatabariza bene wabo ko inzira zafunzwe zo ku butaka, inzira zo mu kirere zafunzwe n'Abarundi. Igisirikare cy'u Burundi barimo bakorwa jenoside yo kwicishwa inzara cyangwa starvation, nta food aid, nta health assistance bari kubona cyangwa se ibikenerwa mu buzima bari kubona. Ubu akakanya nta nubwo tuza kumenya ngo imibare y'abari upfa bicwa n'inzara ni yihe. Bagiyeyo bagiye guhangana na Red Tabara, ariko ubu noneho kugira ngo hangana na Red Tabara na FNL, ahubwo bo barimo barica abanyamurenge. Rero akakanya ndahamagarira abantu bose bafite ijwi guhururiza abanyamurenge. Akakanya nureba urasanga mu myaka 8 ishize inzu 548 zaratwitswe z'abanyamurenge, zitwitswe n'Abarundi n'ingabo z'Abarundi bari gukora jenoside iteguye ko n'umugambi uteguye. So amashuri 138, ibigo nderabuzima 41 byaratwitswe, abantu 328 bakuwe mu byabo barahunga. Akakanya Imunembwe abanyamurenge barugarijwe cyane. Reka tubatabarize ariko nano hose ari umunyamurenge agiye yumva ko hari ikibazo cyavutse, kandi tunabashimire ko bakoze yigaragambye mu mahoro. Yego, ntabwo nibyo mba nifuza kwigaragambya utangije. Amashuri 140, ibigo nderabuzima byaratwitse, insengero zabo 126 zarasenywe, inka zirenga 500 zaribwe, ziraribwa, zirasahurwa, byose biri mu mugambi ushyigikiwe na Kongo
aho kugira ngo irinde abaturage bayo iravuga ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo saba kongomani babahuriza abarundi barimo barabica. Abanyamurenge bose kwisi bahaguruke bashaka amahoro ya bagenzi babo, bahamagara imiryango mpuzamahanga barebe ko izi ngabo z'abarundi zakwirukanwa hariya ntacyo zihakora usibye gukora jenoside iteguwe. Yego. Undi ho gushimira. Asante cyane, dushimira abantu bose badukurikiye.